Kardom dan marle nili puthat wang thalo nangli tumilang bom a channel Karbi 2.0 along. Lasi pinia video bangke nili panala comment on nangki putum do mane inut baini do. Koson se RC online ban transferi ma pula soihin bang si pini nili than pon populo. Lasi nangli tum video than tepin pen kijut on langon. Lala pula nangli tum a process bang chini po. PP documents in ma koson son se fill up ning ma lahai huye bangke. Lasi video start ya prang nang litum nili channel non kelang bom long sa kimilang pulte please pen subscribe tha la pen la bell arjan tha doye dakta ber ek tha la pulte monan phen nili kapre ka video le upload ta nang litum thek pon long ya phan lasi intro asap so lang egon la pen video chengpon phit lo nang Aprang sinal itum mobile long di Chrome browser long tok daman nang itum paribahan putok igon la pen asan interface wang po home paribahan sewa pu adim nang itum ber igon dak ber igde pen asan interface wang po la pen nang itum la pen online service pulam ber igon la pen vehicle related aso dim ber igon nang itum pen asan nang itum matheng no asan please wait pen klang po la pu bangke nang itum dak RTO office lego ko so RTO ma la pen proceed long ber igon proceed la men ber igdet penali ton thing no center press wang thupo par dana chiklang po if apply for transfer lai hoido la pen online service to nali tum dak pen RC related service long ber nali tum apply for transfer ownership pul la dagle ber tame la pen dak ber dak finally tum vehicle mate a motor so number bang dak registration number bang ber nang po la pen chassis number do la number ta 5 digit bang ber igor ber igdet pen la son details nang lang po pa nali tum mobile ang OTP dam ik po OTP ban nali tum la enter OTP po tok do la so ber long nang li tum ber igor dak ber igdet pen nali tum submit long ber igdet pen dak option do transfer for ownership do la pen transmission for la do duplicate RC po do change address la hui stamina litum bangke transfer of ownership pulang le ber ik non dak ber igdet pada fill son details nan chiklang po nan litum transfer details la hui nan chiklang po la pen dak propose mane selling ma mate buyer ma lahai hui ki nam ma mate ki jor ma la pen dak owner seller number la dak tok donon la pen owner name la aghari mate motor ki nam vek amen dak tok nang po la pen documents long ko son amen si domon so amen bang dak tok nang po mane documents pen sing bar nang po amen bang la pen ownership type dak individual ma mate nali tum mo check ik de no la pen that father name apo amen la motor ki nam gari ki nam na so apo amen dak tok nang po la pen la pu akung do owner category pu do general ma lai hoi nang li tum dak tok ik de no mate fill up ik de no la pen that ako aber do thulang aber bang la phone number ahai hui nang li tum tok ik nang po nili nang pik lang po la aber bang new owner la so mobile number hoda nali tum ber nang po la pen sell that adet ki jor ani lai hui la pen dak add nominee details la nominee jong si kaprek pan add pon thulang pula dak pen yes ber na kalte no ber no la pen aber bang ki address details lo dak house number la motor ke nam la so gari ke nam la so house number la pen arong amen state landmark police station district pin code lai hui jong se la pu pen sample te la pu bang ke nang li tum la same as current address pulang dak tik ber inote nang li tum la pu fill up jok lot po ar e side bang ke la pen fill up thaya fi nang li tum ako insurance details insurance jong si ki jorve ga hem phula insurance gari insurance jong si expire lo pulta ko renew to de na mate expire yelang pulta nang li tum han misen po
nali tum dak details bang chilangon la pende non aber bang ke ako fee mane ador la form ka submit online pen pulote ador bang dak sochet mate kom chedi kasi kapre ke ghari pusta ador sochet ba chetiti la si non bang ke dage 300 vet la pende nali tum ke ber nai save to draft long le ber egoy dak ber ekdat pen asan application number bang nali tum thing no nang klang po la si application number bang nali tum dak pen save that non mate copy de no la pen dak okay ber egon nali tum jang se save copy lote apare dak nali tum thing no save to draft la pen pe now po option dak chiwang iklo la si pe now long ber da phin nali tum owner name lai hui dak details na chiklang po la si I have agreed pula agree do dak la tik kur dana la ber ba depende jong si edit la na ne chok chilang pulte edit details long le ber tame la pen chok thailo pulte nali tum dak tik la pen la ber confirm details pulong ber ingo dak ber det pen fit payment id lai hui ne chiklang pola pen total amount kan ma lai hui la pen non nali tum bank bang select nang poko so bank pen sin nali tum pay kuri ma la si jak select at aphi nali tum I accept terms and condition put that pen continue long ber no la pen that SBI net banking do la pen other banks jong si kapre ka bank pulote state bank la pen other bank debit card lai hui do la sinali tum da chong wai de non ko so bank pen sinali tum la payment kuri ma la pen da nili da state bank si debit card pen payment po ya la pen da phela son details nang chiklang po registration number receipt kan an ma la choklo pole continue ber da pen phe dak nali tum a card number la pen expire date la ATM number bang do la so number hai hui dak fill up mon la pen that and nangli tum la captcha type the characters pu bang dui la bang nangli tum dak box long fill up nang po la pen that nangli tum pay long ber nang po pay long ber that aphi nangli tum mobile long OTP mate one time password li ala so password banali tum dak ber igra make payment pulang ber igo la pula dak payment bang successful lo la payment successful that pen da click here pudui la penali tum akol non bang upload documents mate print CMV from 2930 la so hinia from banali tum download nang po mo RTO office download pul de la so form banali tum dak pen download non download that non print that non la pen signature pinon la pen mo RTO office dam te nali tum la so documents bang nai la pen second step bang non upload documents bang upload nang po la form 29 la pen form 30 banali tum dak print out kori that se me po la pen non documents upload ahin bang nili nang than thu product pen upload documents pen that dak details nang klang lo serial number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 andoi ngasi documents type dak passport size photo transfer manen transfer la so many kolobang non transfer man la so many da photo bang choice nang po choice lamber non ale tum la pen select go la pen DMS upload pe de dak ber igolo la la ta upload po depend da form 29 hola nili pu bang form 29 la nang tum da print out kori da dak signature chipi ra dak pen ko upload thuna la choose plumber no choose plumber that benefit nang tum long DMS file DMS upload pu dui lai hoi nang tum dak ber ingon DMS upload pulo te nang tum clear pola pen photo size passport na pen proof of date of birth lai hoi hala ke naam ve community a date of birth lai hoi lo la pen la update la pulo proof of address nang tum jat pan card Adhar card lai hoi le pita chok la pen that password size photo transfer lai hoi nang tum dak pen upload non
photo la pu choose step na phin ni lim pen nang than ikla DMS upload pulong ber igra nang le tam upload me la pen dak upload tang thai lo pulote la pen la aber it number long bang ke nang le tam NOC nei ingsi NOC ta dak pen upload non la pen chok thai lo pulta la aber option do proceed long ber ingol la pen that dak ko requirement upload had be successfully na sonan chiklang po la pen non upload documents mane koson son si documents upload mongsi hini chok che data do asela so chok che data dim non na le tum chelaing pula dak view upload documents pulong ber igon dak pen lang ik thumilo la pen that si dak si clear chok thai lo pulote na le tum back damon la ber do option la pen non final submit bangat step 3 bangat final submit lamber ego dak documents upload successfully processed for reprint printing and future step apen anitum process lamber ego la pen la so total dak receipt maning si nanchik lang lo so receipt analitum print out kuri denon na pen lai chi chok thai lo pul the back dam igon nang litum apare book appointment non nang litum book nang po appointment mo RTO office kidai pha nang litum da application number ber igon ber ik dat pen nang litum la son jai la application number mandak dui la thak asa so application number banang litum get user las dak ber no la pen da owner details dang nang chiklang po la pen book appoint panel layo nang chiklang po la si select la date select on nang litum ko so date se appoint ma la pen lai hui select thai fit print kuri denon na so print out kuri na la pen that nang litum RTO office ke dam hot ko PPC ki poning mandak nili nang than po valid registration certificate la RC bang che ponang litum la pen insurance policy la hui insurance alota che ponang po RTO damot la pen certificate age proof address proof la pen from 29 la pen 30 la pen payment receipt appointment receipt vehicle chassis pencil print bolte la vehicle la chassis number na litum paper la white paper ba thak bi ko ra pencil pen ason si related da number dui lai hui na litum ponang po high security number plate lai hui na litum je ponang polat son cap bange na litum RTO office la na litum ki booking a date la so date na litum dam lo pol de che ponang po lai hui ke kinang sat lo la pen da litum back wang ego la pen dag status lomber igra nang litum know your application status lomber ego la pen dag application number kal de registration number na litum ber igra la captcha bana litum dag ber ego la pen submit non la pen status chelang ego nang litum ka fila la ka submit a form bang na litum verify al ma mate verify filang ma pending lang ma la hai hui na litum dag pen lang abisi 15 days kalite 7 days ane nang kok titi online pen ne lasi nang litum chong hong chen noi dak pen check da mela lasi la so process ba la anchor lo la pen la video long nang litum thek pon long pota hai la ko son na process ma PPA documents ne ing ma la hai hui nang litum chini pota hai lo la pen jong si chini ne nang litum ke lang pen jong sing si hini thek thele dolang polote nili fan hala comment on arjunon nili comment on stamina reply dun po la pen WhatsApp long stamina homri ikon nili WhatsApp number ta
la video description long ni li pidat lo adak pen nang litum na contact o la si pinia video bang ke la an chot lo mo ka prega video long le chitong ik thunang